ayirayiswa ngamashini la ikhanga ngamashini. So eminyakeni ka-2023 since we were strategizing ngemali, so 2023 I decided ukuthi ngibhore ibhoholo. Le bhoholo le iyangisita, and then siyalekelela again i-community since asinamali, it's been a long time singanamali. Sesilekelela i-community ukuthi siyayithelela amanzi, more especially la kushone khona sibanika for free, asibabhadalisi. And then bantu lesi sicela mhlambe kuncane for electricity ne-service yebhoholo, ukuthi i-service lebhoholo is a community. Njengamanje kumanje le-pipe liyathela, amande asuka la kule bhoholo abuya angena la kule tangi. So la kule tangi sine-valve, ne-valve le siyiconnecta naleli pipe leli, iyaphuma njengamanje iyathela le-valve, ithelela our neighbor umakhelwane ubhalisa iJojo le. Iphuma la ngaleli pipe, ipipe leli ligcwalisela umakhelwane wethu neighbor ngala iphupho. Linemali le pipe leli. Then you see sigcwalisa ama-pipe, sigcwalisela e-village, the whole village le ithenga amanzi kithi. So sibathengisela ngokuthi sibathela kuboJojo, mande awekho. So there's no chance ukuthi bangathi bangakha amanzi kuwena bathele kuboJojo, because kuJojo bafanele baflashe, bafanele bawashe impahla, bafanele banathe. That's why sathi ngcono sento enjani sabhora le bhoholo ukuthi sisize i-community. La kushone khona siyabapha, la kungakashona khona basiphe kuncane ukuthi sikhone ukusevisa ibhoholo, and then nema-services ekhamba yemali. Vula kancane no, ngivule uthelephone unayibhale ne. It's where we sell water for the community. Since sa-strike asikazi sathola amanzi. Since baba ne-strike, saba ne-strike ekhosini, akunamali akafika kithi. We send ama-pipe namasipala, sabasila wonke ama-pipe imali. Kunale yini ehamba nayo iyale siyisilile le pipe, asikazi sawathola la mali la, asikazi siwathola.